Morat ćemo po lozu. Ne. A, sigurno. Kako mi je žao što si malo čekala pred vratima. Došla sam tačno po dogovoru. Vrlo sam tačna. Izvoli. Ako ponuda još važi. A važi, kako ne važi. Normalno. Nego ako bi me samo malo podsjetila... Izvinite, gospodine Šćepane, na šta? Na dogovor. Šta sam tačno ponudio? Stan, posao, telefon ili uloga na filmu. Moment. Ne budali, Natalija. Samo još jednu riječ. Da ćutim. Da mukneš. Pa da gledam kako defiluju tvoje droce. Da si me zato dovukao ovamo, kurvo, muška. Samo još jednu i krv će da pane. Što bi? Ponuda. Je li? Ako važi. A važi kako ne važi. No da me samo malo podsjetiš, jer ja pomažem i lijevo i desno, jesi ti jedina, jel? Što je bilo poruđeno? Posao? A, to je već lakše. Samo kad nije uloga na filmu. Moment. Što ja rekao, Natalija? A? Ako te ne zanimaju moje gaće, ne miješaj mi se u intimni život. Ne zanima me ni jedno, ni drugo. Eto, Bogom ide zajedno. Ili sve skupa, ili sve razdvojeno. Kako si se namazala? Znači posao. Da. Možda ja vama izgledam ovako prefinjeno, ali verujte, vrlo sam jaka. Mogu volu rep da iščupam. Samo ti pričaj, slušam ja tebe. Kažem, mogu volu da iščupam rep. Kom volu? Molim? Koji rep? Tako. To smo sredili. Ja odlazim. Ponela sam svoje i prljavo i čisto. Bubanj ti je prazan, pa se peri. Nastavi, Zazo. Ma nastavite. Izvinite, da li vi znate o kom dogovoru je reč? Kako da ne znam, no samo eto koliko da me malo podsjetiš. Na šta? Pa, gdje smo se to dogovorili i o čemu? Juče. S kim? S vašom bivšom ženom. Prvom, drugom ili trećom? Imali ste 3 žene? 4. Ne znam pod kojim je rednim brojem gospođa Vida. Vida. 2. Od nje ste tražili pomoć u kući. Ma nisam samo tražio od nje, no svi. Da dođu, da lično pomognu, a ne da mi šalju. Samo odu i ostave čudo. Ona vam je ostavila poruku. Ko? Gospođa Vida. Idi, kaže, tačno u 5, sve će biti u redu. U 5 sati doći će ti Zaza. Poštena je devojka iz dobre kuće, može volu rep da iščupa. Sirotinja hoće da radi i ako i tu uprtkaš, neka ti pomogne sam Gospod Bog. Vida.